abavuji ba taxi aba abarwegitira mu kibina cyabe cyabeterine ecyambara Tax Operators Cooperative Union nibagamba ngo kuya program ya government y'imyuga itandika kibahwerire kurwana sobworo. Actually baherize ku creditinga ka imyuga ikoze yeje munonga kamwihanga ryo aba taxi yambara sako yitu y'imyuga especially yambara State House niyo esingire sako zona ezimyuga performing aje ihanga ryo ya nitwara umushogo kurebeka ngo asima program ya government kandi ya president wese weri Dr. Museveni kubanza kutwatira hamwe kugira ngo turebeke ngo yagira ko yabasa kutwatiraho habwa mikororo yitu habwa business yitu stine kubasa kureka ngo yatwihomboro. Abavuji ba taxi aba nibagamba ngo hatune ntare zabire zitwira mu bavuji ba taxi zikacendera ahabwo kwebinga hobworo. So muri cyo nsima government na president witu Yoweri Kaguta Museveni tumusima abo kutwiroza atenda izarine zirete ntaro mu ba driver bakusiba bakubwana na batenda razi beze mutwe situne turi abantu bavuga bo na ba drivers ni bakamabazo bakana bazigura ati Tax Operator akivuga abantu yashishuriye ibanje babaza kuzirama banje so cyamasangu tuna abantu barungi bakubasa kuvuga motoka kugura motoka zaba amabanja kandi bakazishuraje. Omuhezi wa RCC abwamba Rasito Musya Paul Katwire yasima abavuji ba taxi aba ahabwo kwicereza bakata program za government mu nkora kokati ko bakora musinga kandi kiko bahamaze nsakora je munonga itabite gero guteka yangayite gero guteka na ina mwita gero guteka na mutumike gero guteka no shanga driver yaho wenda ba itamazirire ibitabirire byakiraha avuga motoka ureba arukwenda kwihamweye arukwenda niwe andikuze kandi yo sente tazihiremo. Omurukiko abavuji ba taxi bahinguza kutandika kugura za motoka nsi Haroni rero bakagumana bashashura mpora ahabwa TV West nde Elias Rutugusa.